mu gihugu cy'u Burundi ibintu byongeye kuba bifatanirira bigenze bite kugira ngo igihugu cy'u Burundi hari by'umwihariko ku kibuga cya Melchior Ndadaye hongeye kugabwa ibitero. Ibivuga yuko ari M23 yaje kuba igabayo ibitero. Ndaje bikugezeho 5/5. Ikindi turagaruka ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nyuma yuko ejo ku itariki ya 4 asoje uruzinduko rwewe na madamu Angela Ndayishimiye bavuye mu gihugu cya Gabon. Avuga ko bari bavuye ku ruzinduko rw'akazi, bivuga yuko yaje kuva ku kibuga cy'indege agaragiwe. Aya makuru yaje kubasohoka avuga yuko bari bikanze yuko M23 ushobora kuba ifite drone 3 ziri mu kirere cya Bujumbura zimwe zagenda zizengurukamo. Avuga yuko uyu mugabo yaje kuba avanwa ku kibuga cy'indege Shitamo ndetse bakamushyira mu modoka y'umutamenya, aho bikangaga yuko ashobora kuba yatswaho isaha ku isaha. Ndaje bikugezeho 5/5. Turongo twerekeze ahangaha muri Rumbishi. Rumbishi bivuga yuko ahangaha FARDC baje kuba bagaba igitero gikomeye cyane, aho baje kuba bahagurutsa amadrone cyangwa se ano madrone baguze mu gihugu cy'Ubushinwa, ngo twavuga za bayita CH4, ariyo barimo baragenda bifashisha bagenda bagaba ibitero hano muri Rumbishi hano muri Tetwari ya Karehe. Ndaje mbikugezeho 5 ese 23 yabigenjeje ute, ese umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka yaje kubatangaza iki ku kino gitero. Ndaje mbikugezeho 5/5. Tuvuga ngo twerekeze amakuru twabwiye ejo, twabwiye uburyo ki ahangaha muri ino nzira yerekeza Kisangani umutaximene yaje kuba yishwa n'abasirikare ba FARDC. Bivuga yuko bataje kumvikana ku giciro cy'urugendo, aho baje kuba bamuvutuzo. Ese byagenze bite kugira ngo uyu mugabo aze kuba yakwicwa? Ese niki cyateye banoseka kuba barasa umusivile? Bivuga yuko yari yanze kubaha amafaranga. Ndaje mbikugezeho 5/5. Si ibyo gusa kandi turanyarukira kutera n'imirwano hano muri Uvira mu gace ka Runingu, turanyarukira hano muri Haut Plateau ndetse na Plaine d'Ruzizi. Byagenze bite kugira ngo ahangaha hose no M23 baze kuba bayigabira ibitero kimwe, cyane yuko FARDC wazerenda warundi ndetse na AP5 FDR bose bagiye bafatanyije maragenda bagaba ibitero bigiye bitandukanye kuri M23. Ese byagenze bite? Ndaje mbikugezeho 5/5. Ngewe bategura n'amakuru no kubagezaho ni Chris, aha ni kuri Skizempire bahayikasi. Nyaboneka ikamansuhuza abantu niwe cyangwa se niba ugeze hano bwa mbere, kora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bizajye kujyaho 5/5. Kamanye nsuzana bagiye badukurikiranye abantu bo mu ntara hano mu ntara zigize igihugu cyacu, amajyepfo, amajyaruguru, Iburasirazuba, Uburengerazuba, aho se mbabwa ngamo Imana bane namwe ngi Burayi mu bihugu bigiye bitandukanye. Kambanze muri Afrika y'amajyepfo, Afrika y'amajyaruguru, Iburasirazuba, Uburengerazuba, mbabwa ngamo Imana bane namwe kandi namwe muhaye muronke. Ngi Burayi mu bihugu bigiye bitandukanye, za Sweden, za Germany, za Belgium, za France, aho se za Pologne, za Luxembourg, za Italy, za Britain, aho se mbabwa ngamo Imana bane namwe. Ngi muri Amerika mu bihugu bigiye bitandukanye, ngi nsuhuza rwose umukunzi wacu bita Apolline uhereye muri state ya Tennessee, babwanga muri mubwenga Imana bane namwe kandi kudukurikira ni by'agaciro cyane. Nsuhuza abantu babigiye bari muri state ya Tennessee, mbabwa ati aho ngo hose aho Imana bane namwe kandi namwe muhaye muronke. Abantu bari za Michigan, abantu bari za Los Angeles, California, abantu bari za Texas, abantu bari za Boston, abantu bari za Philadelphia, abantu bari za Washington DC, abantu bari za Las Vegas, abantu bari za New York City, aho se mbabwa ngamo Imana bari namwe kandi namwe muhaye muronke. Abantu bari muri Canada twabegeye, abantu bari muri za Quebec, za Alberta, za Vancouver, aho ngaho za Montreal, mbabwa ngamo Imana bari namwe. Kandi abantu bari muri Asia mu bihugu nka Russia, China, Saudi Arabia, Qatar, South Korea, hose mbabwa ngamo Imana bane namwe. Yes, bayikazi mu makuru arambuye kaduhere hanga mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yuko Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugore we Angela Ndayishimiye bagira uruzinduko mu gihugu cya Gabon, aho babonanye na mugenzi wabo bita Idriss Ngwemo, perezida w'igihugu cya Gabon. Bivuga yuko bari bagiye kuba baza bari uburyo ki bamusaba ubufasha bujyanye n'ubwirinzi bw'ikirere. Bivuga yuko igihugu cya Gabon cyaje kuba kigura ubwirinzi bugiye butandukanye, none bakaza kwa babona buno bwirinzi igihugu cya Gabon kitabukoresha, none baza kwa bajya muri cya gihugu ubwo bagiye gushaka, cyane yuko buriya bashakaga kuba bakwirinda bimwe mu bitero M23 igenda ibagaho umunsi ku munsi. Iki ntabwo ariko cyo nshaka kutujyaho, kuko ndashaka kugaruka uburyo ki uyu mugabo yaje kuba yava ku kibuga cya Melchior Ndadaye aherekejwe cyane. Bivuga yuko radari zo mu gihugu cy'u Burundi zamaze kumenya amakuru yuko mu kirere cyabo hari drone 3 zirimo zazenguruka. Bivuga yuko zari za M23. Aya nabyo byaje kuba bitera pressure y'abarinda ku kibuga cy'indege ndetse n'abarinzi ba perezida kuba Evariste ahagera bagatamushyira mu modoka y'umutamenwa, aho baje kuba bamuhavana Shitabona, aho yaje kuhava aherekejwe bikomeye cyane. Ibibaye nyuma yuko
abashinzwe iperereza mu gihugu cy'u Burundi baje kuvuga yuko igihugu cya Bujumbura kimaze igihe kizengurukwamo n'amadrone, cyane yuko buriya baba bayashyize hejuru ndetse na radari zabo zikabasha kuba zitabona, bitewe n'uko igihugu cy'u Burundi gishobora kuba gifite ikoranabuhanga rijyanye n'ibya gisirikare riri hasi cyane cyane yuko buriya batazibona. Ahangaha ndaza mu kanya mbagezeho inkuru ivuga yuko igitero gikomeye cyane bivuga yuko kimaze kuba cyakwibasira hano ku kibuga cya Melchior Ndadaye, aho bivuga yuko ibimodoka bigeze kuri 3 bimaze kuba byashongeshwa na drone M23. Bivuga yuko ari drone ibiri hejuru cyane ariko igakoresha ibyo bita laser beams cyangwa se urumuri rwa rundi rukata ibyuma ndetse rukanabishongesha. Uyu mugabo rero yaje kuba ava ku kino kibuga cya Melchior Ndadaye aho yazaga kwerekeza ahantu atuye cyangwa se hari mu Gitega kuri presidence. Bivuga yuko yari afite ubwoba bukomeye cyane yuko izi drone zo zari mu kirere zimo zagenda zizengurukamo, ariko radari yahariye mu gihugu cy'u Burundi ntiyabasha kuba yazifata, ari nabyo byaje kuba bitera bamwe barinda perezida kuba bahita bamushyira mu modoka y'umutamenwa, baza kuba bamwerekeza hari mu Gitega kuri presidence. Bivuga yuko uyu mugabo akaya tuvugana yari yapangiye kuba bamukora igitero shuma cyangwa se bamugabo igitero gikomeye cyane. Reka tuvuga ngo tujye ku gitero gikomeye cyane cyabaye mu Burundi muri iki gitondo. Muri iki gitondo cy'u Burundi ku kibuga cya Melchior Ndadaye. Insoro gatoya. Naza kumbabara ko ibicurane bisa nk'ibyamfashe. Niyo mpamvu mwumva navuga neza. Ku kibuga cya Melchior Ndadaye hano mu Burundi kuri tariki ya 5 ukwezi kwa 5 mwaka wa 2026 mu gitondo asaga ku isaha y'isa 12 zishira isaha y'isa 11, ubwo isaha y'isa 11 igera mu isaha y'isa 12 nibwo amaze gusohoka amakuru avuga yuko bamaze kuba bagabwaho igitero gikomeye cyane. Bivuga yuko iyi drone ifite ya laser beam cyangwa se ikoresha ikoranabuhanga ryo kuba yagenda ikata ibyuma bizwi nka laser beam. Bivuga yuko iyi drone yari iri hejuru cyane yuko itaje kubonwa na radari zara ku kibuga cy'indege, aho yaje kuba byareba bimwe mu modoka bya bipakiye intwaro. Bivuga yuko ziri hara ku kibuga cy'indege, bivuga yuko z'Ababiligi bahaye igihugu cy'u Burundi kugira ngo bazifashije kuba batera igihugu cy'u Rwanda. Bivuga yuko ibi ngibi M23 bitewe n'intasi zifite hara mu gihugu cy'u Burundi babaje kuba bakura amakuru, noneho baza kumenya yuko izi ntwaro ziri bwimurwe, niko kuba bahohereza iyi drone iragenda iza kuba yashongesha birabunda ndetse n'imodoka muri rusange. Bivuga yuko habanje kuba haturuka imodoka imwe, noneho bagiye basaba batekereza yuko ari ipine ryaturitse, ariko mu by'ukuri bagiye muri moteri basanga moteri yashiriye ndetse yashunze, igice cy'imbere cyo ku modoka cyose cyashize. Aho baje kuba bahita bamenya yuko ari ikoranabuhanga cyangwa se ari tekinoloji ihambaye, yuko drone iri hejuru irimo irashongesha ibi byuma ndetse igashongesha n'izo modoka zipakiye izo ntwaro. Ibi byaje kuba biba nyuma yuko ahangaha harimo haragenda hava amakamyo pakiye ibibunda ndetse n'intwaro zigiye zitandukanye twavuga nka za drone zirimo zagenda zerekezwa hariya mu Cibitoke ndetse na za Kirundo ndetse na hariya mu Gitega kugira ngo zize kuba zacungirwa umutekano, nyuma yuko bamenye yuko uyu mujyi wa Bujumbura utizewe na gato cyane, yuko bafite ubwoba yuko isa ku isa M23 yabagaba ibitero. Ibi ngibi byagiye bigarukaho cyangwa se byagiye biba akenshi na kenshi nyuma yuko M23 iturikije ubwirinzi bw'u Burundi, nyuma yuko baje kubukira ahangaha ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika, aho bivuga yuko bagomba kujya birinda drone ziturutse muri Uvira cyangwa se ziturutse mu bice M23 igenzura, cyane yuko igenda igabe. Mwabonye yuko M23 yarabanje ituritse ubwato bukomeye cyane bwahariya bwarindaga umutekano mu gihugu mu kiyaga cya Tanganyika. Bivuga yuko cyari igisirikare cy'u Burundi aho cyarindaga ndetse cyakize ambushi kugira ngo kirinde ibi. Ariko ibi ngibi byaje kuba biba cyane yuko haje gusohoka amagambo akomeye cyangwa se haje gusohoka itangazo rikomeye rivuga yuko niba M23 ikoresha tekinoloji imeze gutya bagomba kwirinda bagakaza ingamba z'ubwirinzi kugira ngo ibi bikorwa cyangwa se bino bitero bitongera kubaho ukundi. Bivuga yuko izi modoka zashongeshejwe cyangwa se izi modoka zaturikijwe zazihetse ibibunda bikomeye cyane. Bivuga yuko ari iby'Ababiligi bapakurare ku kibuga cya Melchior Ndadaye, cyane yuko no kaya tuvugana ntabwo bari barangiza kuzitwara kubera ko Ububiligi bwapakuruye imbunda nyinshi. Tubitse yuko byabafashe iminsi igera kuri 2 Ububiligi burimo burazana intwaro. Indege yaragiye izana ubwa mbere, ubwa kabiri irazana irangije ipakurura ibitwaro bigiye bikomeye
ku buryo byafashe n'aka kanya baba bakirimo batwara intwaro. Ibi ngibi byaje gutinda nyuma y'uko babonye y'uko nta mutekano bizeye kuri cya kibuga cya Melchior Ndadaye nyuma y'iturika ryabaye hariya kuri ka base ku Musaga ku itariki ya 30 ukwezi kwa gatatu umwaka 2026. Ibi ngibi nibyo byaje kuba bikanga bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi ndetse n'inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi, bavuga yuko yaba ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye ndetse n'umujyi wa Bujumbura muri rusange mu bice bigiye bitandukanye utize umutekano waho utizewe, ari nabyo byateye kuba bagenda bimura intwaro ziherereye mu bigo bigiye bitandukanye mu mujyi wa Bujumbura. Reka tuvuga ngo twerekeze ahangaha hano muri Lumbishi. Muri Lumbishi M23 yaje kuba igabwaho ibitero bikomeye cyane. Bigenze bite kugira ngo M23 igabweho ibitero? Ibi ngibi bije kwa byemezwa binatangazwa n'umuvugizi wa M23 bita Lawrence Kanyuka, aho yaje gutangaza amakomeye avuga yuko asaga ku isaha y'isa 11 aribwo FARDC Wazalendo FARDC abarundi ndetse na Wazalendo na za P5 baje kuba bagaba igitero gikomeye cyane. Ubwo twavuga hano muri Lumbishi muri teritwari ya Karehe, aho bigo yuko bitwikije abangaba baza kuba bagaba ibitero bikomeye cyane kuri M23. Bigo yuko iyi drone ya CH4 yaje kuba yoherezwa irangije agenda isandazwa mu baturage bahariya muri Lumbishi, ariko nta musirikare wa M23 waje kuba hasigaye ubuzima. Ariko cyane yuko buriya niba M23 yaramaze kubona yuko FARDC idafite imbaraga zo kuba yahangana nazo, yo kuba FARDC idafite imbaraga zo kuba yahangana na M23, FARDC imagenda ifatanyije n'abarundi, noneho ikagenda igafata izi drone za CH4 ikazihambira ibisasu, noneho yazi ikagenda ikazohereza zikajya kuba zahitana abaturage cyangwa se zikaho kuba zagenda zihungabanya umutekano wa M23, cyane yuko buriya bigenda bigabanyiza umuvuduko kuba yagenda yigarura ibindi bice bigiye bitandukanye bya hano muri Karihe ndetse no mu izindi teritwari zigiye zitandukanye. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko FARDC igabye igitero hariya muri Ho Plateau ikaza kubiskwata, ahubwo M23 ikaza kuba afita amadrone yayo yohereje ikaza kuba yahakinga, noneho yaheze ikayagurutsa ikagenda igaturitsa abo baFARDC abarundi Wazalendo P5 ndetse na FDLR bafatanyije n'abanyangora n'abanyatanzania. Ibi ngibi byabaye nyuma yuko n'ubundi muri teritwari ya Masisi M23 yaje kubigabwaho ibitero bikomeye cyane, ariko iza kubyitwaramo neza, iza kuba isubiza FARDC Wazalendo abarundi FDLR ndetse na P5 abo ngabo bafatanyije baza kuba bahasiga ubuzima benshi cyane bagiye mwagiye mubona amafoto agiye atandukanye aho za Wazalendo zigaramye cyangwa se aho za Wazalendo baje kuba zararika abarundi. FARDC bivuga yuko yatakaje abasirikare benshi hano muri kino gitero, aho byaje kuba bigaragara yuko kino gitero cyabaye muri Lumbishi cyabaye nko ari ukwihimura. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko umuvugizi w'igisirikare cya Kongo uwo bita Jules Mbanza yagiye itangaje amagambo akomeye avuga yuko bagomba kugenda bakora udutero shuma kuri M23 mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo bayiteshe umutwe cyangwa se bayiteshe umurongo, noneho ibashe kuba yata umurongo w'ibice ifite kugira ngo bagende bigarura utundi duce tugiye dutandukanye. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko M23 ubashe kuba bayiskwata bano cyangwa se kino gisirikare cya FARDC, noneho kikaza kuba gishumura gifata drone ya CH4 cyaza kikagenda kikayicumura mu baturage batuye hariya muri Lumbishi muri no teritwari ya Karehe. Bivuga yuko haje kuba hapfa abaturage benshi cyane ahangaha rwose, bivuga yuko ari igikorwa cy'ubugwari. Bivuga yuko byagiye bigarukaho ndetse n'imiryango igiye itandukanye y'ibihugu by'i Burayi, bivuga yuko rwose igisirikare cya Kongo kigenda cyica abaturage, nyamara mu by'ukuri byakabaye kuba bidakwiye, ahubwo abo bakaye kuba barinda umutekano ari bo baragenda bica. Iyi ni turufu ya Antoine Felix Tshisekedi nyuma yuko abonye yuko abasirikare bibayemo baragenda bananirwa mu bice bigiye bitandukanye bahanganyemo na M23, yize umutwe wo kuba bagenda bakoresha amadrone, cyane yuko bayahashye ku bwinshi bwa yuko baguze drone zirenga 5,000 hariya mu gihugu cy'Ubushinwa, bivuga yuko zari zo kwifashisha kugira ngo bahashye umwanzi ari we M23 bahanganye mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu gihugu cya Kongo. Reka tuvuga ngo twerekeze ahangaha kuri uyu muhanda werekeza Kisangani. Muri Kisangani ibintu byaje kuba biba bibi. Abasirikare ba FARDC baje kuba bica umutagisimeni. Uyu nguyu bivuga yuko baje habaye kutumvikana ku mafaranga bemanyije y'urugendo bya kubatwara bageza Kisangani abavana mu duce tugiye dutandukanye. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko hagiye hasohoka amakuru yuko abasirikare ba FARDC bagenda bahonyora uburenganzira bw'abaturage, bakabajyanira ibyabo, bakabakubita, bakababica
ndetse bagafata abagore ku ngufu, ariko ibi ngibi ntacyo byigeze bitanga, cyane yuko umugaba mukuru w'ikirenga wabo ari we Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ibi ngibi yageze muri leta cyangwa se yageze muri leta hariya, bagenzi be bose akabihakana, ndetse yagera no hanze no mu mahanga akaza kuba bihakana. Ariko mu by'ukuri abasirikare be ibintu barimo barakora si ibya hafi hano, ni ibya kinyamaswa biteye isoni cyane. Ahangaha abasirikare ba FARDC bageze kuri babiri baje kuba bivugana umutaximeni, bivuga yuko bari banze kumvikana ku mafaranga y'urugendo, aho bavuga mu gace kamwe, aho bavuga mu gace ka Ubunda mu ntara ya Kapu, nyuma yo kutumvikana ku mafaranga y'urugendo. Ibi bivuga yuko uyu mugabo yitwa Saddam Jango w'imyaka 36 yaje kuba yaraswa amasasu ageze kuri 6 nyuma yuko batumvikanye ku mafaranga y'urugendo, none baza kuba bagaragara yuko bamuhutiye barangije baramurasa. Ibi byabaye nyuma yuko abangaba yabavanaga muri kano gace ka Ubunda hano muri ino ntara ya Chapo aberekeza mu mujyi wa Kisangani. Tubitse yuko kuva muri kano gace ugera Kisangani ibirometero 60, urumva yuko ari ahantu hato cyangwa se hari ahantu hagufi cyane yuko buriya banahagenda n'amaguru, kuko abasirikare niba baratojwe bagomba kuba bagenda n'amaguru. Ibi bibaye nyuma yuko kandi muri kano gace ka Chapo cyangwa se muri kano gace ka Ubundu habonetse abandi baturage bageze kuri 4 nabo bari barashwe batawe munsi y'umukingo, bivuga yuko ari igisirikare cya FARDC cyangwa se igisirikare cya leta cyari cyabikoze. Kano gace tubibutse yuko M23 aka gace kegereye cyangwa se kano gace kegereye hano muri Rumbisha hano muri Karehe, bivuga yuko ahanga ari indiri y'amabandi za Wazalendo FDLR bafatanyije na P5 izi ngizi abarundi ndetse na FARDC, aho bagenda bafatanya bakora ibikorwa bya kinyamaswa bya buri munsi. Uyu mushoferi cyangwa se uyu mutaximeni nawe yaje kuba bigenderamo, aza kuba yicwa nyuma yuko batumvikanye amafaranga y'urugendo. Ibi byabaye nyuma yuko abangabo bari bagerageje kumvikana, noneho ahubwo bahindukira baka uyu mushoferi n'amafaranga yari afite, nawe niko kuba yihagararaho arabwira yuko nta mafaranga agomba kuba, ahubwo bo bagomba kumwishyura yarangiza akabageza aho bagiye. Umwe mu basirikare yaje kubakuramo imbunda arangije ayikokinga, umushoferi arapfukama ariko ntibabyumva, umwe aza kuba murasa amasasu ageze kuri 3 yo mu nda, ubaza kuba bamutaho ngaho, aho yaje kubonwa munsi y'umukingo cyangwa se munsi y'umuringoti bamutayemo, aza kuba yitaba Imana. Ibi byatangajwe n'umutaximeni mugenzi we, ari nawe waje kuba atangaza waje kuba atangaza muri uyu muhanda yuko hari n'abandi bataximeni bageze kuri 6 bamaze kuba bakwicwa, kandi mu by'ukuri bajya kureba bagasanga barashwe, kandi mu by'ukuri kano gace kagenzurwa na leta cyangwa se n'igisirikare cya leta ya Kinshasa, nta bandi bakigenzura. Reka tumubwiye ngo iruhuko ridashira, ubwo nawe yazize amaherere y'abasirikare ba Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, bivuga yuko ari ibisambo, ibijyanye n'agafaranga cyangwa se ibijyanye no kuba bakwigarurira ibitari ibyabo byo babyumva kubi cyane, yuko buriya abasirikare ba Kongo buriya ku rundi ruhande wanabumva ariko ntabwo wabumva, buriya bahembwa amafaranga makeya bitewe n'igihugu cyabo amafaranga gifite, cyangwa se bitewe n'igihugu cya Kongo amafaranga kiripotinga yuko gishyira mu gisirikare aba ari amafaranga menshi cyane. Reka tubonga twerekeze ahangaha muri Haut Plateau. Ahangaha haje kuba habera urugamba rw'isibaniro nyuma yuko abarundi bapakura ingabo nyinshi bazinyujije kuri mpaka Kavimvira, bakaza kuba baza gutanga reinforcement cyangwa se ubufasha. Ahangaha byaje kuba bigaragara yuko M23 yaje kubibabara, irangije ibicira hano muri kano gace ka Haut Plateau, cyangwa se ibanagamo drone zigeze kuri 2 za kamikaze za M23 zaje kuba zikora akazi. Bivuga yuko ahangaha abasirikare b'abarundi bari bamaze kuhagera bataranicara bataranywa n'amazi, baje kuba bicwa cyangwa se baje kuba bagabwa igitero na M23. Ibi ngibi byaje kuba bitangazwa byemezwa na Lawrence Kanyuka, aho bivuga yuko FARDC nibi magenda igaba ibitero ku bice bigiye bitandukanye bya M23, nabo bagomba kugerageza bakayisubiza, ndetse bakayisubiza nabi cyane kugira ngo bayereke yuko nayo yiteguye cyangwa se yuko nayo ibyo bayirashisha ibifite. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko hariya mu mujyi wa Uvira naho hagabwa ibitero bikomeye cyane. Bivuga yuko FARDC yitwikirije hano mu gace ka Kiriba, none ikaza kubigenda ikagaba ibitero kuri M23, aho M23 yaje kubihindura iturufu, ahubwo baza kuba bayifasha kuba yakwigarura agace ka Runingu ndetse n'igice kimwe cya Kiriba,
bivuga yuko abasirikare ba FARDC Wazalendo P5 Abanyarwanda Abanyatanzania abo bose bamose bakakambika muri santi ya Rungutu, bivuga yuko ariyo marembo makuru yerekeza mu mujyi wa Uvira. Ariko ibi ngi ntabwo byo nshaka kugira ngo tugarukeho, ngira ngo mbibutse ahangaha muri Haut Plateau tubise yuko M23 yahateye ibibunda bikomeye cyane, bivuga yuko inafite ibirindo bikomeye, ariko abarundi nabo ku rundi ruhande bahafite ibirindo bikomeye, ari nacyo kibatera kuba bagenda bambutsa intwaro ku buryo bugiye butandukanye bazinyuza kuri umupaka bakavimvira uteje inkeke kuri M23, kubera ko niba bahitanye abasirikare b'abarundi uyu munsi baramena batayo, bamena abasirikare benshi cyane, ari nabyo bitera kuba aba basirikare bagenda bagwa muri ambushi zigiye zitandukanye za coalition cyangwa se za Wazalendo, FARDC, abarundi, Abanyarwanda, Abanyatanzania ndetse na P5, abo bose bafatanyije bakagaba ibitero kuri M23. Ahangaha bivuga yuko abarundi baje kuba bahagwa bikomeye cyane. Reka dusoheze amakuru yacu hano muri Plaine de Ruzizi. Muri kamakuru nabagejeho nababwiye yuko hano muri Plaine de Ruzizi ahangaha muri kano gace ka Kabunambo haje kuba haba imirwano ikomeye, ariko muri iki gitondo cy'itariki ya 5 haje kuba haba imirwano ikomeye cyane. Bivuga yuko ari amabandi ya za Wazalendo P5, FDL ndetse na FARDC bafatanyije n'abarundi n'Abanyarwanda n'Abanyatanzania bazindukiye mu mukoko bashaka uburyo ki basenya ibirindo bikomeye cyane, ibirindo bikomeye cyane bya M23 birimo birabarizwa hariya muri Plaine de Ruzizi, ariko ntibyaje kubahira cyane yuko bitewe n'intasi za M23 zitaryama umunsi ku munsi zaje kuba zimenya amakuru n'uzi yashyikiriza abakomando babo, abakomando bo bakomandinga Special Force ya M23 nayo iza kuba yikorera utuntu twayo. Bivuga yuko ahangaha habwa abasirikare benshi muri kino kibaya cya Plaine de Ruzizi, aho bivuga yuko hari haje abasirikare bageze ku 600 ku ruhande rwa leta y'u Burundi ndetse no ku ruhande rwa FARDC hari haje abasirikare benshi za P5, za FDL, za Wazalendo ndetse n'Abanyarwanda n'Abanyatanzania bose bazindukiye mu gikorwa cyangwa se muri twabyita nk'umugambi wo kuba bashaka uburyo ki basenye ibirindo bya M23 bibarizwa hano muri Plaine de Ruzizi, aho bagenda bagenzura imipaka igiye itandukanye. Ubwo twavuga nka hano za Kamanyura, twavuga nko mu bice bigiye bitandukanye M23 yagiye yigarura. Ibi bibaye nyuma y'uko mu misozi ya Haut Plateau naho M23 yaje kubigabamo ibitero bikomeye cyane, iza kubisenya ibigunda bikomeye by'abarundi, FARDC, Wazalendo ndetse na P5. N'ahangaha rero uko byaje kuba bigenda, bivuga yuko M23 ahangaha rwose yaje kubifata imbunda zikomeye cyane, bivuga yuko zigomba kuba zagenda zifasha mu ngamba zigiye zitandukanye se mu bice bigiye bitandukanye M23 ihanganyemo na FARDC, Wazalendo, abarundi, P5, Abanyarwanda ndetse n'Abanyatanzania. Yes, kamabwenga amahoro y'Imana bane namwe. Nawe nyamuneka niba ugeze hano ubwa mbere nakubwira ngo kora like kugira ngo tubone recommendation, amakuru yacu agere kure. YouTube video recommendation kugira ngo amakuru yacu azajya kwiyekuye ahantu hose. Ubwe ngo ukore subscribe niba ugezeho, kandi no kuzajya kugira ngo update zindi zizajye kujyaho 5 kuri 5. Ukore share ndetse na comment kugira ngo imigano byose tuzajye tubana munsi ku munsi. Kamabwenga amahoro y'Imana bane namwe kandi mu gihe gitondo kiza. Ciao ciao, akagaruka.